Yo ya me de awo ye. Awo na umpomo to say. Na me adom na mo pai bo. Akoma FM 87.9 Amadapa. Amadapa. Ai. Okay. Mame dapa free hin na bai. Me free stadium in bai. Oh, stadium. Yeah. Oh, we di omota the free stadium bai dey. Auntie ama na no mo the free wo. Ne the free me. Okay. Auntie ama awie de boko. And then 4 days na madam for baako ya na miniska na my friend na eja wa mama kakra nti anopei eno me friend no wo se o baby na wo ba metenenka na misiu ti anopei mo ho no friend me se onyama e bi obeba be brada na wukuada na yesi Akoma FM mo ye mo profo Addo ye inti memra inti mi bedura be 7:30 o kan ya na me fatali wuraya me de ba inti mo adawroma emu awrade famoso ye mamo profo no inti na me ba se de me so ube hu ma me mo bo na bi aso me so okay na me de atema edify me pa cho me wo 80 years. Ni owo fe pa. Akoma FM 87.9. Nyame ni no kra ma me ka me hwe me husu ye pa me ni mo nsanom me ni me chese me ni di basabasa so medua ni wo wiase pa nkam tindi bie ye mu ni tin se fufuo pa se bia be boso me kra na me di baako ana bibisa se enom nuane nom bia na ye die no minimu ye sa se ye kwa yi ase na ye di nuane we koku ne nkeka ho no nti de bia me call hospital doctor kan o si me moja ye fine me sikire ye fine ti me nkoso ana Akoma FM 87.9 ne ye nyame na ye sa nyama wonten ai ye den wani no wonyini ye ya na me fanse minya be 70 no na mi huna de papa na ma fa no se be ye mise na nim se bia eye nyini nti 2020 no a yare no ba ye no mu no na me yare ye mi hunu ko competent no se de no mo ni ade ba competent 19 competent 19 Akoma FM 87.9 na yade bi kire me ye de me koto kofo ho no nti ye yi mi na ne chesa afi mi ba na mani no ehuna de papa na emu ana mi kunu suso ewuye nti mi kunu wuye na bi se esu na mi sun kakra no enema meni na me yade esu nti kra ya ma mensu esu bi efiri ho kono na menhuna de epiem nti ura so ne friends kwa me abro kwa onu sunya mfese anse onu sunya 85 eno onu su Akoma FM 87.9 kumasi na mawo me ma na onu so awo ne ma nti me fanse ye wale be 15 16 na odi free 16 years and odi free oh okay na nti mo ware no mo sai will be kan ho na ma ho biem na metwa wo no no so awo ni mewi sa mrodem ko enom kwanti awu biem okay na oba pani anya fize me pa cho me ba pani 87.9 61 no I see no way oyale to ono so ono so stadium here what da by side ho okay na oba de otoso nso ne otoso no de wo ka baabi ti ono ni wo ne otoso so ka baabi nti ne otoso enan no wo ho na ne otoso ensia enso so wo ho ni otoso nwotwe ho ni otoso nkron wo ma ya me wo nkron na miensa free na aka ensia
kansia nsia no so ba ko okwa bi Nigeria buru fie wo ho maintaining campaign maintaining campaign bepem ne ono so de yawo George okọ Nigeria ade no wo fie se yankwa no buzi ableso no agege ena okọ ye na maintaining campaign tinya me na ka kra me wontumi campaign mu se Akoma FM 87.9 kumasi Akoma FM 87.9 kumasi oh me mami amesa meraho mesu oba mesu awo mesu oba time if you be wo ko ye nyina wo mami refi no o mami da so kai me baby kwa gege buzi abraso nya sam tutu o enso na wo kai ne ba no anu osu so on said here about what city Akoma FM 87.9 kumasi eya na eya kafa enso ina mention enso okono na o mfi beza mami emfasi ya chire ye beto aso emo ya enso mamera efia ya ka samera ho dada enti ensai mamera ho na ne o did ya wa bi ane na chi mami ono obi akwaye adwuma mfie be num nipa ni tua wono soroka mama say why ya refo ni amenka me on na hwa mi o obi same na ne yo be ka cha kakra no de ka 5 billion wontua ne ka mama ye mompo me stress ne me de brande obi ka se mesen me dia PSA ka me nyini da ka chire ka me nyini da ka chire ka me nyini da ka me nyini da o brande ne bi di ba de masem nyina ma wanopa ne awia na wo ye me dai abrabo da bia ye kasa asem we yo on se e ma make wo se so obi kan say bedroom re bia ma na kamenyini da mame papa ye na yo papa ye na me de TV ase ma hwe nkrofo ma adoye na me de TV ase me na ni na me di tro adoye me frɛ ni bi was 5 million 2 million 3 million ni de adom me mama me ba ensuro papa ye wate abaya obi a wa bia ensuro papa ye na papa ye papa ye bokwa tu ni pa nim echi ni pa nkwa papa ye na ama me ti sei papa ye na ama me ti sei me ba me brother me ni aframa me abeba wa bi awura ho abetwe me no me nyina ebo ni mo ni su me sei ababio mama enko na me enko fa eye kingdom na mum papa ye eye ene ma America misro ene ye last day ewo Christabel last day Christabel was a papa ye nti na ama no eda so edidie adoye nti na ne wa ye ni mredi to waka me say waka kire wo no ye fan bi ewo abrochire ye fan ni Nikita na ono ena odi na woda ti na woda ni mu no ena wo se ye moa wona nani awoma omuni ehuna de yade nti okay nti ena onipa krote ya obo wa mane no nti sanete okwasem se sika o se ye mfama no eye 200 cedis titi sika no ye beka se 2 million but bia so mede kakra bi Akoma FM 87.9 kan Nikita de no ho mount at least no so ebetumi abodia waje ediama me se menkasa me ma me se mas banti frame nana mame de meka ne se ne wo de baaye no ewrade nyame a ofiri soro mo soro hire nipa no o hira no na wo hira no wo ma ne nye tire o ma ne nye nkon ne botom
ne bagim wo mesi kampa mu da said we see dwene mobrofo Awurade nhyira no no nto ne nkwanem wo ma ne nyinkyire mu nyinkyire ayade wo mu keka wa wo mu medana se wosusu wo bapa nyame wo nhyira wo ne onye okese kontre wa hyem abusua wo firi mu wo ma wo nyankon wo ma wo nyetire wo abusua no enkunim die mra mo amo wa ha me beto mo amo ye adwuma Awurade mo adom nyimu firi adom nkwa adom foforo mu abosobo de bebe bia wo ma bi ntwa mo ho wo ma mo konkan wo ma mo num asem enye nipa de mo adwuma wura onfa mo ho dadwen kototo na kuma so na brene abron kai mame no kan sembi na eto makuma so wo se adroye nchi amen na ema ene udidie onsakọ wano na empempi no yedwumadie yeboa obi ho de ne case aba bia bema bi won hwa akora no na yeboa no etura bi nso awo ho abonse oba tan bi kura ne ba na ode ne be ya ba se wanya yade bi a ehu sika yede kosa no wontumi nti age se ode ba ne yede ato adofo anim na adofo aboa but mostly no ya yetaika adoye oma ebia yeka obi entiase sabre wonana akra no wo 8 years ti ebeka se wonana sadie waya adoye no bi pen ma ene ahokyira ba na enso oda so didi because wadoye bi a wo ye nimre bi eno na sese nyame edi hu etua wo kama won so didi wa akra yi die ni mu no ene na twato yabre ti ese ene na twato wada roma woni ma doye yi so fa so yi die fa so kasa kire wo mo hweye ene o mo tie ye no mo moa na ene yenya akra ni sika na fama no yenkwaye ni surgery no yeah me pa mo tiefo a mo tie Akoma FM ye frɛ me Auntie ama pa mani ene ye me ya me ba ye yaboa me ma beto se me na na bi so wo ho ono so yare a wo hia sika ye de no kɔ doctor ni akoye no operation na ho odi ntumi o de nyansa ntumi aboafo atiefo mutie na monya no moa na mutie na moya no moa musum betwa ho aba mo ho mo maame ame ne mo kasa papa yanketenkiti bi ame ye adoye bi ame ye ene na afa so ama meti sei ebi anka me dadem emfie num nie enka mewu nanso nam papa yanketenkiti ame ye no eda ne de Awurade wo bie kwa ama me ti obi biara wo be yi komo peso simpo Awurade wonye no mo ho wo ton wa wo ma ye nto wo bisa wo ma de wo be yi biara Awurade hu mo bo won tre wa hye mebi nka wo ma unchiri ma wo na nom akolai adoye amoye no Awurade on faso no nhyira mo Akoma FM fo nyame wonya mo kase won mu din no akiri won mu yokoduro honho won mu mbra papaye eda ne da won mu ahodena enhyira wo mu nya ahodena yade wo mu na won hwie wo so anopa boso nyame won fa ne katre magya no enso mo maso na mo nu asem ye de na mo ka ato atie fi Akoma so pamcho kakra meso mo kan nyame won hyira mo wonye mo kase abrochirefo nyinara Awurade hyira mo no wonye mo kase mo mra do ye ho da adoye mu ye hyira say adoye mu wo hyira wona na e kasa kire wo no o say adoye mu wo hyira na ya wa han na so wo stadium yi de bibia ni a ye bibia betu ye safa mate nti ya na me mama na mama why nti me pacho mu so ni mo mama you me da wase na ye kan ye se na ne de crystal body no e ba wiye but enne o mama ye bofo bi a onyame asoma no ama no aba besra wo enne pesa o ka bibi e kire wo ne nsem wo ka ye nyina o se adoye enre bi o ye eno nti ena ene dey odaso eti enkwamenu nti ena odaso didi sometimes ye ka eya na obi enchi ase na so so eye nokre o se nka wo yare da dem nka fie be enum ni ka de obedi mpo ho eden na so so ahunu sabre wona wo ye wo mo papa bi atwam ena nyame aka nkrofo Akoma we ya no ama no sika we ya no ama ne sika nti ena hwese de ma me fie de wotwe enso wo hu se de ni nyine mu sitie
se nyame amfa na doye a wo ye kura amfa amma ne sika ebuso a wa ma na pomoden Akoma FM 87.9 wo de adoye mu nhyira na ya pomoden de ama no se de otie wokɔ hospital 80 years doctor so mu moja mu ye kama woni bp woni pressure woni ho a esikyire yade diabetes woni bi woni we imagine se kasa bre ya oni wo bia yi wa wo de nanso hwɛ ne ma nkadia ye na sɛ yade san ka ho a besia ma me se kasa bre nka hen wo nanso onyame de na doye ya wo ye ne mre bia na bi wo ne nsɛm imposa ne bi kra ni nsɛm a na doye a wo ye ne mre bia no onyame de aya pomoden de ama na sabre ya wo ne nam a oni diabetes oni bp oni pressure oni bibia oni nam ho otimi di aduane bia bi nanso hwɛ wo a wo sika na otimu oden na wo mmoa onse na wo du sika to aduro eno nene wo du sika to aduro no ye nyame ka bia ye no kore ne tore bia ye gye ho akyi ye mfa eno nti ye hunu nyame kase ye padaroma ene ye wie Christabel me say ene ye wie ma ye nwie ne fɛ so na yen kan kyerɛ abusua me sɛ yen sa kesika no nyina eno nti monye na mom aka bi monkope bi nso so yen pɛ ne den me se ye maame ne ye bɔfo me ba no wɔte ha wɔte ye ne mu ha nyame ansoma no so meka bibi mfa nkyerɛ me so ansa na me na ebe wu ohyira me maame ansa na wo be wu da wo be wu no me wohyira me ade akyenye me de more koma no me koye na ne yesi wa free mu ye koka kokko ama no nti mre na menim ensem a me na magye wa agre ko ma ase menim ensem a ka gu mitri so 87.9 abrabo ni mu ye dia but say me ni sika mroso me nye sika ni nanso so de medie se de me na kan ye no emmome emma bi so afoforo so me hwe nyankama ane me hwe bi school enti wa hunu nyame amani da so aba me semu me a na meton ahwede meton kyakira me konsu pa me a ade na me sesa moba me a oh ene da so aba me mu a ene da so aba mo enti abre wan hira ebeba wo so Akoma FM 87.9 nana pacho meji wa adwama me 0245 30 14 0245 30 14 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 1462 yen kan kire wa fa do ye ho wa bra evidence ati wanimu akua baby o kan ye o ka kire me say okọ hospital eso wani yade bia said ye ma me aduro bi na aduru san pempen so 80 years 80 years nani enyini unyini a sometimes when normal Akoma FM 87.9 na kasa de woka say ne ma eni ade na yade ka ho a akasema ba ka be 5 years in quarter day ne so ene we living testimony edema adoye edema oma we living testimony ya ba Christabel enra obi ho a wofra wasema ko enne na me team program bi meaning say de bi anipa foforo ba enu nti wada roma fa abusua ne ma me wa hase na yemisa omo bibi ketuwa bi na afi omo nka because afi no bi so ehwe ye onte ye kan ase na omo ankasa
emebo asam no tofa na ehunu enti Christabel en maame ene wofa madaroma ene de mo mama ho nya ha mame na me bre no me bu ne sei toto ha mame mame jiwe adwa mame papa onso tena se mame ene de sade tie bia no ye beko ye hu mo hayi ye nsa hunu mo nim bie mu wa ye hunu mo nim bie mu na kire se mo wie na mo ba be da tiefo ne ahwefo ase awo mame Akoma FM na ho te say 87.9 Acha mo ya na nso na me adom ene ase wani mayem trum ama be ene da so aba me friend was a brand into one say that so aka akra but nyame be so nyame bi nyame be na mpempi no bi send this guy to the bia osimako ne titi wenra o ena na me hwe mo na me te me na bi asa meaning said da bi ani pa foforo ba nti ya ka ne say no e bia ena ne de din kan obi nso behwe on chiase bon ne tofa kakra bi e ma me wadaroma eme o yes for here that was you are kwese champion so abete so it's 8175 100 no yaka 8075 okay because you better it to be yeah calm down it's wadaroma Akoma FM 87.9 ya bompa mom nyame nhira mu nyina mo amo ebom homoden se mo be ye no ewade be ebom pae de o mai nyina hyew nsa ye de dwumadie ebe na wie aka nhira ne adom a obeye nkrofo ye bom pae se titiri ne yenu aba eja ahye na dwuma gifti a eja ahye na dwuma ye bom pae se ewade wonam wadom so be bi okwan foforo e de ama no sanse wo de se wo bie pono na obi ntimi ntum na wotum so obi ntumi mie se wo bie adwuma pono ma gift ya obi biere no obetimi ato sa pono mu ye bom pae se adoya wa ye Christabel nti ewade fasa adom no so ne boa no afi obi biara wono so ehwe bibi kwan ayaresa apomuden adwuma aware akwantuo nkratasem ade biara obi epe a nti wo gina so de ayesa adoyi ewade hunimobo na tiwanim ekire no ewo Yesu Kristo di mo amen nti wadaroma ye mo numbers 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 62 na numbers no any abobo no adaroma memo edin kakra na munshira wo mo Akoma FM 87.9 Ramatu Yakubu Musa na me shop Ramatu okay na ye ma me frisia ozo ose enra no 700 na me sha ya ma me frisia pa okay enra comfort kweku SND na me sha comfort Paul Eko Akom SND Josephine Asante Kumi Josephine Amisha Joseph Kwe ono so sende bia Amisha pa ene Alimatu Angoko 9 Amisha pa Alima Isaka Amisha Ramatu Yakubu Musa Amisha Isaac Abruya Alpha Amisha Edico Enterprise Edico Enterprise Amisha Comfort Yebua Amisha Media Bosom Pema Amisha Isabella Tiakwa Abeka Amisha Set Money Amisha Dosi Enterprise Amisha Felbia Glorious Enterprise Amisha papa Theodora Millicent Ashon Rehoboth Ra okay mamemo Rehoboth Amisha pa ni pa send o Amisha kwesi Bomas Kwadwo Mensa okay comfort amwakon Amisha sanso ena AC Rebecca Amisha papa Amisha Rebecca Akonobia Amisha Ofosu Samuel Business Hub Namisha Janet Terria Namisha Vida Yevu Namisha Praise Ajua Kakra Namisha
Mustar Ventures, Namisha, Richard Akoma Juno, FM Jack 87.9 Sylvester Cranton, Namisha, Deborah Donko Enterprise, Namisha, Esther Mponse, Namisha, Peter Eche, Ewadinyo yi, Georgina Amwa, Namisha, Obono Mafons, Namisha, Ben Earthman Ventures, Namisha, Baba Musa, Namisha, Isaac Opoku, Namisha, Fozia Al-Hassan, Namisha, Salametu Dramani, Namisha, Shraba DNE Ventures, Namisha, Gifty Erisiki, Namisha, Okole, Augustin Edu, Namisha, Vicentia Adopre, Namisha, Isaac Kome, Namisha, Nebela Bay, Namisha, Faustina Nyameche, Namisha, Josephine Dakwa, Namisha, Josephine Ochiwa, Ewadinyo yi, Mary Amuefi Namisha, Papa, Akoma Namisha, FM 87.9 Namisha, Sarah Boatin JB Namisha, Enterprise, Grace Baden, Namisha, Mercy Ahinkan, Namisha, Marvelous Business Namisha, Enterprise, and Namisha, Dugan 2D's Ventures. Okay, Edino, and Amiguswa, Ebobono. Wadaroma, na Yamo Nambano, na Yam Kofa, Obapa, ya dia Obapa, Yami Aduma, or program ever Yenny. 16th August. Okay, the 16th August, I will Bantima Pentecost or program Cassia than an impa. Na Mayamo Nambano, na Yamra Obapa, so 0245 3014 0245 3014 0530 507 849 0530 507 849 Obapa Baha last week and any week and Oba na and Okwasam said, yeah, the Christabel some true anymore or no so your bad time. Or ban who a fair part to say Christabel, and Auntie one also they are the FM. Akoma FM 87.9 Because Chief Money War, what too much Akoma some see man. Yamisha Minia na the Biameka say Nipa, no matter who you are, Obi a hiamwa. In fact, the when Yamen a busu umpun. I know than a yarian paswa. So wo sika obetiam obetua see yenhwe no kra no enu mu no ohia obi a obewo ne nchen a obepepa no be 2 months ago no my experience that kind of way ni bi e wo me nipa bi a obi a wo pen me pa me mpese me bonidi na yade ankasa no mame se woni sika na to wo kwan mu a oba wo hwe pa na wo bi a wo do no na sika nti obe free ones a wo be hwe me dofo na de mesre ne se mami o de me buy se obey me interview but menim se wonim se oba pa Christidie adofo bebre do no nti no se oka na me de manu tumu a ebeboa mesre mu akolai se nyame fa wo so na wono nso ne yare efiri ne so a with the wode babia no minu aba ma minu aba kai hunu se emire bi ba ebi okra na ye ohaw bi ana nso hwe bi na wo bekom ba sa boade ewi ebetimi atwitwa agye eduru mire bi ma David bisai se obi da so wo Sophie Jonathan ti menya na doye eye di ntia esanse na David na Jonathan ye ne papa enti ebra Jonathan ni hono wakaye erade be ma wo papa ye no aye nkaye dum amen ye wo ba bi ono ma wo tu sika gu a emwa ba we ye ba bi a wo di sika ne to a ebe so aba yesremo mo mu tie yen emwa bia obi a wa bi wo nsem a wo beboa biara no mesra free wo domani opem enra me call radio station ohini bi frey o se obaba nenka meye me party ebi ono ma me cheche nuane me yesei radio no so but sikana me de be yesa no me de be to take it a man crofo abesa yes wo benya sonso yes enu so ye nyame adwuma kwasem mesra wo
yade ne timi ma panyini ya bofra yade timi ma enka akola nko free school dem abetra efie waka de se waya sresrefo nanso medo obi wo bi ebro so chen so ti yesra mo ya na duru mra Christopher ye komwa ya momwa ye na sabi ya na nyame hyedade obi hu emmo wa hye wo nsem ba wantie na obu wani guso antie ne sen ema nwofefo ye ti hayi si ye no mu kasa nyame nam so na to wakoma so yesra wo se bo akola ino no so entimi ne ho na daachi bi awurade akai wo se abofra yi nti ena mama wonkwatenchen abofra yi nti na mama odwuma yi abofra yi nti na wongo but menam sika iso ama wawo yes nyame sha medo meda si bebre ya dear to me mo panyi abofra ya dear to me monipa bofom ya dear to me monipa kademo ya dear yo mi nyame beshoma nyame enti abra Jonathan ni won wokai na sabi enti ena mama wonkwat nyame sha medo meda si bebre ya dear to me monipa bofom ya dear to me monipa kademo 0245 301462 Mary Akusia Ade and 0530 50784 Akoma FM 87.9 kumasi 849 ye twa wo de nisisi a ye me tuntum se wio ebeka say Black Beauty ebeka say not to say ye check it na ye call offline ya check it na ye hu di aka na ye sign it Philip Akwan Fene Philip Radin Shrao Philip Radin Shrao at 200 okay aka 4,007 Philip Nyamin Shrao papa okay Kwame sent you okay Kwame sent you on amabone sisian okay ono atimu 200 cedis aka 4,007 so FM say kaka ya ti send na wonso a wutie wo beti at 51 Abigail so at 51 okay favor Jikuma to 6 cities okay 6 cities okay into 66 cities 66 cities no nti koka kaka also better the obi atene so far say you free 5,000 you above 4,600 plus alidu at 100 cities okay 4,560 Barikis Mohammed 50 cities Nyamishan okay 4,500 na say you Simon Esan 50 cities okay 4,450 87.9 kumasi 102 cities okay 4,350 yeah koye nim kakra also better there say and Jotra CCR 51 cities no so dey am aka 4,300 so yeah kaka ye bedwiri anse asore by the next 20 minutes we have to finish this you say you are for yeah Margaret Edunyame I mean sure Margaret at 100 aka 4,200 James Adokwe Brown 100 Nyame shop aka 4,100 aka Banfo 100 aka 4,000 Samira Akoma FM 87.9 kumasi 100 cities aka 3,009 yeah call Nyame 150 Samira Tijani 150 nti aka 3,850 and now say Emmanuel at 100 cities at 100 3,750 okay yeah call yeah bedwiri ni say am say there 100 yeah ni be buy ho so no na ya tie wi 100 50 yeah bet ni say a na ya tumi akwa surgery no e dia ba na be sure say brain tumor no ebimpo aye na dwen say be ba wo fie ana ebimpo aye na dwen say be ba wo nua bi ana wo ba bi abrabo so a na ewu ye yinti sa brain tumor no binti mensi wo fie da say sa na wo nyame nam so be bo so ho ban anti bo modern aka 3,750 3,750 obete Cristiano Sewusu mpacho mabo ya boda mama mabo Cristiano Sewusu ya bo nyame shop nyame shop papa no ontre na munchiro nyame shop papa aka kasa ni bi mre na ya nti yeguso aye
go so ayete aka 3750 sign na wonso betumi atene sesia e bi kwa wo de 750 na da so no wonso se pastor Joseph mate na aka 3000 so yenso e betumi 100 na yedwiri yenso e betumi 50 na yedwiri ene be wonso no na aka 00000 ne de asore na fi obesa ate enka bi mo ho no na ye ma update say Christabel ya surgery no awie ama sese nyame adom enioma atoto yie ama enioma atoto yie but more than for the bra mu asomo nua onhyira bre na so oyie die bre na so onpeja bre na so obi be kasa obi ameko yiska na yemi peja bre yes because the uyi bia no nyame multiply no ama na adore no osade ama back especially obi McBrown obi a Oyerepa a Oyare ye kopem wade ama no so safo ni na that is what is happening ye boa wo mo ne rade so aba be boa ye boa mo ne rade so bi kwa ya wo bia no e bia wo dwom na wutie e bia wo office na wutie bia wo adwuma na wutie be bia wo bia no 100 na obetimi o se 200 na obetimi se 500 na obetimi o e say ya ka 3750 obetimi kura white 750 na fiso na ka 3000 na flat na fe ye teteba 100 Ghana 200 Ghana the other baby bia ye beti every so my mo na ma mo na obi person send it okay afi no bia baso numbers near 0530 0530 507 507 849 849 0530 0530 Akoma FM 507 849 849 0530 0530 507 507 849 849 0245 30 14 62 0245 0245 30 14 62 okay this is a ma ko eguso ma Bodi on say me about ka so so ji hu dia this is a moment the why you what is what the can cry you be cry 100 yeah pepa say nipa na can nipa 37 ne yeko nipa 37 ne yeko o bra be tell the free mu na edi because me pa cho manon check ni ye maye we so send but anyama abahanka yabo yeah what dia baby yeah koto mojem nti say 37 people we are waiting for 37 people wherever you are just try to be a blessing this afternoon be a blessing to Christabel Akoma FM 87.9 kumasi nyamisha odi say our phone so say wo send e baby odi ma na ma oto na say 100 Ghana ko send bra na yen kan kire o say urade nhira na yen mompa yen kan kire urade say ade bi a etete wabrabo ade bi ani udi asie ade bi a wode woni atoso wabrabo ma opese wotu ho na mo yen mompa yen kan kire urade say esansa wo boa mo obi anya ne kwan ho sante won so Erade wonya samfa ma wo bi ye mu bi ho ye beboa wo so ye struggle with kidney ye beboa so ye struggle with other diseases na obeye saade we di ama Christabel Erade so na madom so e ba beje every saade but modern na send we di bra 100 Ghana 50 Ghana 200 Ghana 500 Ghana send bra ye modi mompa ye ma ye modi na ye mompa ye ma na ya no asema ye be kan to so no e be yinhira e di ama ye bi ya no kasa ene nyamete ntama obeye di ama adie bia no ye wodi etumi no adie bia ye wodi etumi no bi wo wa bompa ye na che ebi wo wa kwa asori na che but adie bi wo na de ban no uhia se oba afodie bi uhia se uyisika bi na wo de yes adie no eti sabria wuti baby wo bia 100 Ghana 50 Ghana 100 Ghana 50 Ghana akanipa be 37 obi at me 100 nipa 37 ye be wiesisi ye be wiesisi bo modern is downtown laundry services. Oh, downtown for Erade Shamu papa. Me modern one laundry services. On as a second time. Oh wow. Laundry services. Of Nyamenshira papa yes Erade Nyankopon ma. In all your endeavors Erade man shira enye kase also. Adwuma ni mpagya bibia wo do na bisi bia. Eno buy and so
wasan aba adwuma ni mpagya baabi bia wode na besie awade ma womfa ho de so na ɛnyɛ nhyira ɛwɔ Yesu Kristo din amen yeah ekua ya mobo enti ya tete tete pacho ya na wo tete ma ma bre okay ya ntete posta kwa tete say 3007 na 3007 okay 0245 3014 0245 3014 -1+1 enu nti wada roma metwen wosisi a na pegi wi a ne yasen aba so enu nti bomodin a na efa wode no ebra